Ole, kan ton lai hun ton meka he kan channel poina kan ti chwa fo chen David sailo thuziak ania ti chuanin he tun chuma thu thanga oma David sailo nerin hel manani ti te an oma thuziak chhar tur te po kan han nei lo chawdo ne mo kan ti ya David sailo ta na thuziak sang sang te tun chuma hian kan ngai thladona uluk de min milo ngai thak sakanga kan ngai dan le kan mu dan te comment section lama kan tar langanga mi mal ngai dan te ka chu tar lan thiang ani ti te po ka han sei lang le taila acha o me like comment le share te min lo ti sak le chau bok don ya re len lu su David sailo vanlal re yaral te institution pakhata magazine editor kani lain kanin be popa article ron tho ve turin kasoma alo phur khop maya relova aron pe thuaya chu article thu phoi chu rim nei lo swal ti kha ani magazine chu pek ve ngei tumin ma kala ani pon in thon dan tur remaruata aizol lama aron thlen phei thei chuan lockdown tur kalo ruam manange atia aizol lammi ani ti ka sha in thon tura contactal da angaya wangin kanin thon hlotling zo talawani athuzia hi ka mai ngai manglo ramle politics in kaushan kalphung diklo aveina hi alian ma zoka kalswalna la kamin veng tu kaushan ho khalngil tu ani katilo theilo eng kaushan nge aloi ti shat lavina khosa eng party nge a on ti shat lavin opposition chatta kanit luan parbo mishing ve thawania tiswal thayani engi motilai khan feeder desert chang masalavin thilron posaneya tinge hei chulung leilam thilania miron ron masaklo o ti in kawa message nge khanga thilti swal zeu te wang khan kantana adin chin na ero ka thengil theilo dikna chana kanmat le noi somthum pangaman isuwa min buina zozai te zoramin time for change anti theina na sulsutu pakhat ni in sarkar thar zpm sarkar apian theinan hian a tho hlok le ati chat ti chia ta hlok na tel ngai lo a principal wana diknia asiat akal tlangpuina konga tun din mun athling hi apoi katita kaseta re len top tur chuan ke ka phal theilo athil shat zozai te chumi atana ahun khora zozai te ka don hian mihlu ti lo ruala ni lo thiam lo ilo changa i re len ta ni pon mai kor wa ngai lova huai sen ngam chen rang pu kan la om ve nu halania zel cho tuilo te min la shil ve ang chu David sailo anman LK chong thu David sailo anman ti thu chu alar hle maya ka ngai tuana om ta jok chu Facebook hian privacy setting him jok le security chajok min offer renga kan account a him tok zia mi chil cham chia nima sela ansoi ang hi lo ni mya lo mai kan account le privacy setting te hi alo him hau lo mai ti ka ngai tu ta vel mai maye biometric data achanga Aadhaar number manga phone number Gmail account email account Twitter FB le WhatsApp account ba ka bank account ne na thlunzom link pe thau hi alo him lo zia le kan data te an actions te zia atar lang tu ni chiang khop mai kan she thiamem tute emolaka chuan in thup theima ila tute emolaka chuan monglang ku kabiru ang chabalang sar kan ni vele thunge sakol le achin chha na ingai ne pin edu hun bi ruksan theya in ngai mala I biometric data mang eng account kaw ne mo phone number emo iling to chuan aron chui chuak rang ngotang che I privacy a him tok ti ma sela I him lo zia I she chang tial mayang entir nan Facebook manga video I andu zongte gameplay tur aron pek chete Google manga I search chinte kha tute emo chuan an lo ship feka aron suggest tuk mayang che pusha ta changte po nutelian deu entur an offer reng bokang khai khom nan I data ahim lova internet khovela isu nu zong song kha tute emo chuan an chui chuak vek tu a I endu zong tak an ron pe zelang che David sailo roman pui zadeng ziak ngai thaveli ang ka homepage FB YouTube WhatsApp group zong a achan chin zel atlar beng bung mai langsar taka in lan chung phei chuan thil dik lo kan shat po hi kan tar lang ve ngam do nim ni o mania in lan ngam si lo mi mang ang te tlan khom na ve nei ten an ve yan tho khom na dai mat taka aw chwa pui tlau chin tu kha aron comeback le ani si lo chuan tunge thil dik lo tak kak te hi ron aw chwa pui ta ang le adik lova kan ngoi thu panga mani in fact thei te an ron in fact tuar to mai do nim nyang le
dik na du a dik lo na aw chwa pui ngam tur chuan engmi po ni se aw tu kan va mamo don em lungte an aw ngai don ta em nyang le vanal albar da thuziak David sailo chung changa ngai thaleng o David sailo anga freelance writer tha hi mi zoten kan na nei ngai lo ama anga political criticism lama mi zote ta na tho hlok la an lo mi chen khat le journalist chen khat ten ramron ve ik ekin anron lang china ahun lain kan ngai sang waka atopa party on big anron nei le nge chin chen khat phei chu suman han muwa anram mangai na kha abole mya zelani hi tin po David sailo hian sarkari asocial mall top ani ngai lova athu hi constructive political criticism ani chin sarkar khal ngil khaldik adu wang zelin kan ramro rel na kan tlak bal na aron phor chin ama chau po hi opposition party ti ain a tho hlok jok bok hetianga tingam ve tu ma dang reng an la omlo pakhat te man omlo engmi po lo ni la tu po lo ni ro keep going always support you ole kati jong khatun chuma David sailo po la thuzia kan ngai thla khau thei ani a nichina kan soi to angin like le comment de min lauti sakanga comment section lama kan mi mal ngai dan te kan tar lang vele cheu don nia